Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovo je drugi video o Clash Royale na mom kanalu. Shvatio sam da je bolje za Clash Royale da govorim, zato što je to taktička igrica, a za neke kao na primjer Nebulus, Agario da stavim neku no copyright pjesmu ili nešto tako. Sad ću vam prvo pokazati dek. U deku imam Princa, Minion Horde, Balloon, Barbariane, Skeleton Army, Minions, Goblin Hut i Istrijele. Trenutno sam u PK Playhouse ili Arena 4. Nekoliko puta sam igrao i za Arenu 5, ali nikad nisam ušao u nju. Ovdje možete vidjeti sve moje ove postavke, to jest profili i tako. Sad ćemo odigrati jedan battle da vidite kako djeluje ova moja taktika i tako. Možete još samo vidjeti dolje koje sve kartice imam i na kojem su levelu i sve to. Eto, sad ćemo početi igrati battle. Tražimo protivnika. Ovo je 7. je level kao i mi. Evo vidit ću što ima već na levelu 3, to nije dobro. Ja ću staviti balun tamo. Ne, uništit će mi balun, nema veze. Obranit ću se od ovih da ima strijele. Toga sam se i probojavao. Dosta će nam uništiti helta jer ima ovaj glupi barbarian. Ne barbarian hunt, nego ovaj goblin. I sad moram baciti strijele jer ćemo uništiti princa. Evo. Sad bi mi dobro, gotovo. Neću staviti Goblin Hunt, stavit ću... ovo je stvarno dosta damage mi uzelo. Da uništit će mi, gotovo mi je. Da uništio mi je jedan... a ja njemu nisam još napravio ništa damage-a, tek sada... Ovo mi je odlično predvidio. Da. Neću sad stavljati Goblin Hut zato što moram napast, moramo barem nešto uništiti. Joj, Skeleton Army. Još sam i falio bio. Nema veze, uništit ću to. I sada opet. Ako mi on sad stavi... Čekat ću da mi dođu barbarijan jer može staviti... Joj, možda bolje da sam stavio. Jo, uništio mi je jako puno. Sada idemo u napad. Da, ovo je... Kao prvo dosta ćemo... Da. Sada idemo mu uništiti to. I nije uspjelo. Jo. Ne stavio mi brb. I moramo brzo uništiti ovo tu. Ovo samo postavljam da mi se strijele oslobode. Hoćemo li uspjeti? Uspio sam uništiti. Dobro, sad ćemo igrati. Jo, nije. Ne, gotovo, uništio mi je. Uspio sam u jedan. Bilo mi je previše važno da mu uništim. Ovo uopće nisam ne gledao obranu. I izgubili smo prvi battle i dobio nas je Jesus. Na veze, odigrat ćemo još jedan battle. I nadam se da ćemo ovaj dobiti. Čekat ću da on prvi napadne. Inače bi stavio Goblin Hut, ali pošto nije mi sada karta spremna, onda
Da vidim koliki će damage. Da, dobro, sad kad smo ovo uništili, stavit ćemo ovdje minionse i mi ćemo staviti nisu mu baš dobri ovi Barbarian i Goblin Hat, pa ćemo lako to riješiti, ali ima dosta dobre epic kartice. Sada dok on ovo uništava ću mu staviti ovako tu, tako da mu uništim i stavit ćemo, ne mogu sad staviti balun jer mi smete ovaj njegov, sada bi trebalo, da, to sam mislila, sada to i sada uništavam, vić moramo brzo uništiti to, dobro, sad je odlično, ne, to je bomber, ne, ali dobro je, ovi su ostali tu dosta, ajme, imate neke male skeletone kako me iritiraju. I mislim da uništit ćemo ovaj tower, to je sigurno. I odlično su ovdje minionsi. Da. Ne znam da li bi ga sad odmah mogli dobiti, ali odmah stavljamo to. Stavi je tamo, nešto moramo staviti tamo na Gianta, ali tek je na levelu 3. Malo je to loše. I gotovo je, pobjedili smo drugi battle, nije bilo nešto previše teško zato što smo dosta niski leveli. Ne mogu vjerovati da im igra PK Playhouse, ima Gianta na levelu 3 ili tako Barbarian na levelu 5. To je jako laka pobjeda bila, sad ćemo staviti da nam se otključava. I to bi bilo to u ovom videu. Radit ću još video Clash Royale. Možda danas još izađe i video Clash of Clansu, ali još ću to vidjeti. I to bi bilo to za ovaj put i pozdrav.